Pemirsa Bali patut bangga mawinan medrebe aksara, bahasa miwah sastra, seni kantun lestari kantos makin. Melarapan usaha Dharma Gita Bulan Bahasa Bali, pementasan kesenian miwah parikrama budaya siosan, kaaptiang dasar Bali inucap sida kukuh, sani sida kaanggen pinaka sesuluh urip. Silih tunggil penekun sastra Bali sanedahat ngaptiang mangda aksara basa miwah sastra Bali kantun ajak lestari inggih punika ketut masme saking Banyar Sukahati desa persinggahan Klungkung sane menang ring Banyar Pitik Pedungan dan Pasar duk warsa siu 900 ulung dasa kutus serahina nyane dane kasengguh kak pitik manut dane sastra sane maunteng pinaka jalaran melajahin pengeruhan patut pisan katleben becik santukan nguntangin melajah sastra santukan ngelintangin melajah sastra pengeruh nyane sane mempaketan sarang budaya sida dengan karsepang pekak pitik ngulengang majeng krama baline mangdene nenten lali melajahan sastra napi malih ring Bali sane akehan agama Hindu patut pisan ngelimbakang sane kawasanin mas sastra napi malih melarapan usaha Dharma Gita sane mata tujuan ngelimbakang sastra ngelintangin wacen aksara Bali. Mana titiang ngiring tincapang malih materinya punika yen dados titiang selaku pembina materi-materi untuk anak-anak pun api untuk remaja sapun api dewasa ane sapun api mangde manut kidik-kidik yen dados tunas yen anak-anak puniki materi ini mangde nganutin napi pikenohne mangde sida angin sida dina-dina angin merangsang puniki alit-alit titiang merasa bersyukur wenten utsawa Dharma Gita wenten pangkin napi wastane bulan bahasa mesatwa Bali titiang taler wih sangat pisan ngerasa ngayu bahagia mana titiang ring kawentenan pemerintah dukungan pemerintah ring indek ngajegang sastra Bali ini puniki yen sastra lan budaya mamacian aksara Bali ical pondasi dasar kita akan semakin lemah dan mawinan banget titiang lungsur napi wasdana ring pemerintah mari kita tincapang malih utsawa Dharma Gita bulan bahasa puniki sampunang hanya sekedar diwaukan utsawa wau gitu. Ngiring makin rutinitas nika tincapang malih yang titiang selaku pembina jak punapi je titiang misal dia ngayahang sisan hidup titiang ilmu yang tiang napi waste sampun pikolihang titiang mangde side kangen antuk anak alit-alit. Katugasan malih seni mewah sastra inucap pinaka tata cara ngeningang jiwa yening nenten wenten sastra mewah seni menjantan mewah antuk ngeret indria. Indrawan Bali TV.